Na vile sitaki kuwapotezea muda sana, nafikiri tutaanza na mama wa kaunti. Urugari wa kiuteti no urathi na mbere kwambatira o uria thiku iratirũka tũrorete gĩthurano kĩnene kĩa mweri wa 8. Ateti ngũrani me mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri mĩhang'o-inĩ ya kuha a Kenya nĩguo mamandĩke wĩra wa kũmarũgamĩrĩra iturwa-inĩ ngũrani cia kĩũteti. Gĩkundi kĩa Uhuruto Express gĩgũtwarĩte kambĩni matũra-inĩ ma Moro, Elbagon, Kifuja, Njoro na Naikuru tauni. Kwoguo ndamũthaitha Uhuru Ruto Express warudi State House ndio. Kwoguo ndamũthaitha mweri 8 mũkaumĩra muikie kura tucokie Uhuru na Ruto Express. Nataka kuwasihi ikifika tarehe 8 muhakikishe mumetokezea wote, na hatutaki kushinda yeye na kura kidogo. Tunataka tushinde yeye na kura milioni 2, 3, 4, 5. Nyinyi mko tayari kwa uchaguzi? Tuko tayari uchaguzi mwezi wa 8. Mutatokezea. Tumekuja hapa kusema kutafuta kura za Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunajua kuna wale wanasema 10 million strong. Sisi tuko 19 million. Maugite o mehoterete gutigira President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni mayuki utongoria wa bũrũri itena rĩa kerĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Simon Maseria.